Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryafatiye imyanzuro ikomeye ikipe ya APR FC nyuma y'uko itangaje ko ititeguye kuba yakina Super Cup, ariko ibingibi Ferwafa yabajije FIFA nimba ikipe igihe yanze kuba yakina hari ibihano iba ikwiye gufatirwa, aho FIFA rero yemereye Ferwafa kuba yafata umwanzuro ukomeye cyane nk'ikigo kiba gishinzwe gufata imyanzuro, aho rero ikipe ya APR FC itagikinye Super Cup ya 2026 nk'uko byari bisanzwe ko amakipe ane ariyo yarazitabira. Rero iyi myanzuro kuko ikipe ya APR FC yo yumvaga ko ariyo kipe ihagarariye andi makipe, iramutse idakinye Sekafa habaho ingaruka cyangwa se hakaba habaho izindi mbogamizi, ariko uko ni ukwibesha. Ferwafa rero nakujya indimi nakujya ruswa yahise ifata umwanzuro, ifata ikipe ya APR FC ihita iyisimbuza ikipe ya Mukura Victory. Itangazo rero ryahise risohoka, noneho ubu ngubu ryemerera ikipe ya Mukura Victory kuba yasimbura ikipe ya APR FC, ubundi akaba ariyo ikina Super Cup ya 2026. Ikipe ya APR FC ubwoba ni bwose kuko ibi bintu bakoze bizabagiraho ingaruka mu gihe kiri imbere. Ni ibintu biteye agahinda ku bakunzi ba ruhago ndetse n'umukuru w'igihugu, kuko ikipe kuvuga ko ititeguye kuba yakina imikino kandi ari ibintu iba yarategujwe ni ikintu gikomeye, ndetse ni ikintu uba ukoze nk'ikosa utazapfa wibagiwe mu mateka. Aho kandi ikipe ya Rayon Sport yo yiteguye ndetse yiteguye no gukina iyi Super Cup, dore ko yo bayihaye itangazo ikimara kuryakira yahise ivuga ko yiteguye kandi ifite n'intego yo gutwara iki gikombe cya Super Cup. Amakipe azakina rero iyi Super Cup akaba harimo ikipe ya Mukura Victory, hakaza ikipe ya APR FC, hakaza ikipe ya Rayon Sport, hakaza ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Police FC. Ayo akaba ariyo makipe azakina Super Cup ya 2026. Niyo kipe rero uhereza amahirwe kuba yakwegukana iki gikombe. Rero njyewe nta yindi, ni ikipe ya Murera cyangwa se ikipe ya Rayon Sport, kuko ariyo kipe y'ubukombe ndetse n'ariyo kipe ukubona imeze neza. Imyitozo ya Rayon Sport irarimbanyije, ndetse Rayon Sport iracyakomeje gukora imyitozo kuko ifite ikintu ishaka ndetse ifite n'ikintu ikeneye, dore ko igikombe cya Super Cup igishaka nacyo kigomba kuboneka, kandi koko niko ibintu bimeze. Mutoza wa Rayon Sport Ingingo Francis yatangaje amagambo akomeye cyane nyuma yo kubona iri tangazo, ndetse asezerana abakunzi ba Rayon Sport ikintu gikomeye cyane ko iki gikombe azacyegukana. Turaza kandi no kugenda twinjira mu yandi makuru mu kipe ya Rayon Sport. Ese ni ikihe kintu gisha, ni yihe nkuru n'utetuntu n'utundi turi kuvugwa mu kipe ya Rayon Sport, haba ku bakinnyi, mu bafana ndetse n'ahandi, aho se turagenda tuhazenguruka cyane ubundi tubagezeho amakuru menshi mu kipe ya Rayon Sport mukunda mwese. Ni Rayon 50 TV ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru tugenda tugutegurira mu kipe ya Rayon Sport. Nyuma y'uko ikipe ya APR FC itangaje ko ititeguye kuba yakina umukino wa Super Cup, ivuga ko ititeguye, ko ishaka ko bimura uyu mukino, Ferwafa rero yafashe umwanzuro ukomeye cyane, aho yahise ifata iyi kipe ya APR FC igahita iyivanamo igashyiramo ikipe ya Mukura
Victor akaba ariyo izakina Super Cup ya 2026, akaba ari amakipe ane, harimo ikipe ya Rayon Sport, hakaza Polisi, hakaza Kiyovu Sport ndetse hakaza n'ikipe ya Mukura Victory yasimbuye ikipe ya APR FC nyuma y'uko banze gukina. Ferwafa yahise itangaza n'irindi tangazo rireba abakunzi b'ikipe ya APR FC, bivuga ko ibintu rero byo kwitwaza ko nta gihe bafite cyo kwitegura, ndetse nk'ikipe yavuye muri Sekafa Kagame Cup mbere, ni ikipe rero itagakwiye kwitwaza impamvu ivuga ko ititeguye, kuko yari iteguye mu buryo buhagije. Kuba Rayon Sport yo yarakinye imikino yose kandi ikayikina neza ikanatsinda, ni ukubera ko yiteguye ndetse ikavuga ko initeguye no gukina Super Cup. Kumva ko rero ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ikomeje kugenda iganza ubururu n'umweru hejuru mu kirere kabisa. Bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose mwubahwe, dore ko Rayon ikomeje gutitiza amakipe y'i Nyarugenge kugeza n'aho amwe ari kwanga gukina kubera ubwoba ndetse no gusebera imbere y'abafana. Aho rero ubwoba ni bwose rero kuba APR yaranze gukina Super Cup, ni ukubera ubwoba ndetse ni ukubera ko ifite igihunga ko ikipe ya Rayon Sport iramutse yegukanye igikombe cya Super Cup cy'uyu mwaka, APR ntiyabona aho irara, ndetse ako kaba ari n'akandi gahinda kiyongereye ku bafana b'ikipe ya APR FC. Ikipe ya Rayon Sport rero imyitozo irarimbanyije ndetse ibintu biracyakomeye cyane. Ubu ngubu umutoza Ngingo Francis afite akazi katoroshye, dore ko ku itariki ya 27 nibwo hazaba kimwe cya kabiri cyangwa se semifinali ya Super Cup. Bizavamo rero ikipe ya Mukura ndetse na Kiyovu bizakina ahagana saa 9, mu gihe Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Polisi kazakina saa 12. Akaba ariho rero umukino uzaba, muzabe muri benshi ndetse abakunzi ba Rayon Sport nimukazabure kugira ngo mushi